va kondzelele mpfula ku ya lwisana na vugevenga. Minhlangano ya Vamathekisi eTshwane, Santaco na NTA namuntlha va kombisa ku karhalisiwa hi swigevenga leswi hlaselaka vona na vakhandziyi. We have been inundated with complaints from our commuters as well as our drivers. We have plus minus 4 drivers that has been killed by this same syndicate, and a whole lot of people have been mugged while in transit of combis. So it is unacceptable. So we saw it fit that we need to stand up as the taxi industry together with the law enforcement and say enough is enough. We cannot tolerate lawlessness in our country. This march is all about informing the community that we are not part of the syndicate that's killing our people. We are here as people who provide service that is safe to the communities. So we have our noses on the ground to ensure that the culprits are brought to book. Minhlangano yo vula leswaku va tsakile loko va kote ku pfuna leswaku swigevenga swin'wana swi khomiwa. We have set people in motion. Our monitors, our monitoring teams are now active on the roads. You'll see them as we'll be going on the motorcade, just to check, that our commuters are safe. We'll be doing the stop and check so that our commuters are safe. Movha ta vona ti hundze le xikarhi ka doroba va kongoma Akasia laha ntlawa swigevenga lowu ti endlaka vachayeri va mathekisi a va yimise vaaki hi nenge mavhiki yo hlaya. Va tlhele va vulavula na vakhandziyi va va kombisa tindlela leti va nga ti tirhisaka loko va tshika va hlangana swigevenga leswi. Munhu wa vachayeri va mathekisi va dlawile ku ta fika sweswi loko vakhandziyi va sale va karhi va chavisiwa hi timhangu leti. Xiyenge lexi tshembise ku wisa ntsena loko swigevenga swi khomiwe hinkwaswo.